Mine baltaşını xat oynayız. İştile başladı tavuşlar, iştile başladı. Dostlar, siz yaratgan eng şәп jırlarını alып keldik. Bugün sizning bilan birgalab jırlar үшін albatta. Kelasi jırыбыз Qoyinlarim. Qoyinlarim. Hey! Qoyinlarim, qoyinlarim. Hey! Tag'in jide aqlli kishi kerak, потому что aqlli konkurs bular. Sразу aqlli ekanini ko'rinadi, sumka bilan yuradi. Yo, пару слов yaramay, bratan, ana uchun turisi bular. Jide kishi, aha, mana tag'in bir motor qiz bilan. Oltig'ina aqlli kishi topasi qoldi, oltig'ina. Barmi butun boltashina tag'in bir 6 aqlli kishi topinglar. Может, bu yoqda vardir. Bundan da kirgan bular. Hayda. Bular arshalar, bular kirmaylar. Boltashlar kerak. Aydagiz endi bo'laklar aybat, men anda naushniklar o'ynatam sizga. Naushniklar. Shunday shap. Kutamiz, biz bir qo'y oshibmaymiz. Men o'zim bir qo'y oshibmayman. Aha, mana tag'in bir to'tash kelar. Aydagiz ayda. Ala men qo'rqitdimmi sizni, tek aqlli deb. Men o'ylaganim, bütün kishi o'zini aqlli sanay deb. Ana, birov kelar, bir ashkarik, u точно aqlli. Брат, ayda, не обижайся. Men o'zimda ko'zlik kiyib yuribman, shunga ko'ra sen menga yaqin kishi. Только mening ko'zlik ko'zga yopishtirib qo'ya turgan. Tak, mana bir komanda bo'ldi, tag'in bir komanda kerak. Qo'yasan mana tega shaxmatli olimpiadada jinggan, qachonlar bek belakay. Nindidir olimpiadada jingganlar bor edi, bunda chiqardilar ularni. Qo'yasan ular qo'yibda ketdilar meni. No, ular просто слишком aqllilar, bunda yerga yurmaylar da, sразу ketdilar o'qirga. Ayda, вот mana ish aqlli qiz, keligiz bunda. Ay, olsa mening mola yursin shunda. Aydagiz qizlar, ayda. Siz bir komanda bo'lasiz, yaraymi? Mana tekinlarga bosing azrak. Tak, qizlar, давайте bir yigit sizga. Qarag'iz, ish simpatичный qiz chiqqani birsa kiyovda tugilmay qarsi. Bir topqirda kiyovda bo'lganlar yo'q, ular yana bir yigit chiqsa aybat bo'lar edi. Loka, do'stlaring bormi? Do'stlaringiz, chaqiring hali. O'zinglar kelding. Aydagiz, tag'in bir yigit, uni o'tirib suring, birgina yigit kerak qoldi bit endi. Ayda, молодец, mana bet. Bor ekan qiyoq kishilar Boltashda. Boltashlar bek itaatlilar, bek itaatli, bek qo'noqchil. Men Boltashda ish bilan majlislar olib bora qo'ydim. Ustallarni shultikli mulazirliklar. Majlis bitgandan so'ng tag'in bir majlis o'tkazilgan bir qola. Men кажется, ikkinchi kunga ana shuni bilan o'tkazadilar. Все, bo'ldi, mana siz bir komanda bo'lasiz. Yaraymi, komissiyaga sifrlar taratam. Mana bir senga 2 bo'la. Tak, motorim senga 1. Motorim senga 0. 6, oyga senga 6 emas, bu 9 tugul, bu 6. Sizga da shunday sonlar. Bu biraz mana bu yigit biraz в теме ulang'atib ko'rsatdi. Hozir bo'lajak so'rovlar, siz so'rovlarga javoblarni sonlar bilan ko'rsatasiz. Qo'y bir so'rovlarda 2 son qo'llaniladi, qo'y bir so'rovlarda 3 son, qo'y bir so'rovlarda qo'llaniladi butinisida. Yaraymi? Sonlarni olishga yaramay, просто dirish javobni olg'a chiqib ko'rsatirga kerak. Qaysi komanda birinchi chiqib ko'rsatsa, shul komanda jingashak. So'rovlar beqodigina aydagiz, ozgina repetitsiya savolik tomoshabchilarning anglasin uchun. Masalan, mana eng birinchi so'rov, eng oddiy so'rov, допустим, biz edik, biz necha qiz edik? 12, tezgina. Hop, все, молодцы, mana среагировали, отлично. Kiramiz o'rinlarga. Давай, tag'in birini. Abdulla To'qayning tug'an kuni. Пожалуйста, ko'rsatingizlar Abdulla To'qayning tug'an kuni qaysi kuni? 26-si, Dris, 26 aprel. Молодцы. Все, kerak tugul уже, ular ko'rsatdilar. Mana shundayroq aybirda, yaraymi? Mana shundayroq. Bu repetitsiya bo'ldi. Hozir og'irroq so'rovlar ketashak. Og'irroq so'rovlar 144 ning tomiri. Все, tegalar birinchi ko'rsatdi. Yo'q, ular birinchi ko'rsatdi, birga 0. Shulay bitimi? Ular birinchi ko'rsatdi bit. O'zingiz qarab borasiz ham agar men ilgirmasam. Qarab turasiz. Shunday вопрос. Mana biz otamiz bit Mishenga. Eng o'rtasini alaksang necha ball bo'la? Eng o'rtasini alaksang bo'la 10 балл, молодцы, 2-ga 0, 2-ga 0. Tegilar tezroq, aydagiz, tezroq разгоняемся, соображаем. ВАЗ Жигули 6 модели. Bütün sonlar bilan ko'rsatira kerak. ВАЗ Жигули 6 модели. Шестерка. Nechiga to'lov? Na, ko'rsatira kerak. 2106. Молодцы, Dris, 2-ga 0. Bular просто o'yinning tartibini biladi. So'rovlarga javoblarni bilmaylar. Все отлично, 2-ga 0. Tegilar rvut и mechut. Tak, olg'a to'g'ri davom etamiz. Shunday qabilalar bo'lgan, Maya qabilalari. Ham ular aytganlar, nechasidir kunni dunyo bitashak. Nechasi kunni ular fikrincha dunyo bitashak. 12 tugul, burilurga kerak. 21 Dris.
Сіз миңа күрсәтмәгез, тегеләр күрсәтегез. Наконец-то эшкә бер. 21 көнне Майя кабиләсе бу фикеренчә дөнья бетәчәк. Безнең Татарстанда ГИБДД коды 16. Ингушетиядә ничә икән? Ингушетиядә. Ингушетиянең код ГИБДД. Просто давайте варьируем. 21 түгел, 20 түгел, 12 түгел, 26 түгел. Так, 62 түгел, 2 генә сан кулланыла, 2 генә сан. 2 генә 61 түгел, 12 түгел, 26 түгел, 60 түгел, 62 түгел, 2 генә сан кулланыла, 10 түгел, 02 түгел. No, 16 түгел, 16 безнеке бит ул. 61 түгел. Ну-ка, тагын вариантлар. Так. 60 түгел, бурыгыз урынына. 6-га, вот, 06, дөрес. 06 Ингушетиянең коды, истә калдырыгыз. Эшкә 2, әзрәк кенә подтянулись, молодцы. Карагыз, елның ничә аенда 28 көн бар? Елның ничә аенда? 12 аенда, дөрес. 12 аенда да 28 көн бар. Молодцы, браво, эшкә. Так, авыр сорау. Мин үзем тарихчы, шуңа күрә бер тарихтан да сорау булырга тиеш. Ничәнче елда Чыңгыз ханны бөек хан дип игълан иткәннәр? Бүтән саннар кулланыла. Ничәнче елда Чыңгыз хан ничәнче гасырда яшәгән? Юк, бүтән саннарны куллана кирәк, бүтән саннарны. 1260 түгел, 1206 дөрес. 1206 елда Чыңгыз ханны бөек хан дип игълан иткәннәр. 4-кә 3, 2 сорау калды. 2 сорау, дуслар. Эзләп таба алсам мин аларны. Так, бик авыр сорау. Россия Федерациясының уголовный кодекста анда бар шундый статья злоупотребление полномочиями дип атала ул. Ничек уйлыйсыз, ничәнче статья ул? 3 кенә сан кулланыла. 126 түгел, 162 түгел, 216 түгел. Тегендә күрсәтегез, миңа түгел, тегендә. Так, менә әзрәк бутарга кирәк, әзрәк. Юк, 261 түгел. Анда катнаша 1-2-0. 1-2-0 катнаша. 201 дөрес. Сезнеке 120 дөрес. 5-кә 3. Әйдәгез соңгы сорау. Моның өчен 2 балл бирәм. Әзрәк сезнең штоп интерес булсын өчен. Ярыймы? Иң соңгы сорау, давайте позитив нотада тамамлыйбыз. Бүтән саннарда катнашачак. Кеше организмында барлыгы ничә сөяк бар? Кеше организмында барлыгы ничә сөяк бар? Бүтән саннарда кулланыла, алар бик күп. Так, 2160 дөрес. Карагызлар, молодцы, браво. Мин теләмәдем, ләкин шулай килеп чыкты. Җиңде. Дуслык җиңде бит. 5-кә 5.